Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauza zuekin, sendeok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erruki, jauna. Kristo, erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula, jainko guztiz faltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aitza zeruetan jangoekoari, eta bakera gurean gareko orko izaki. Ainondi eta ere zerrukumako, gorazu, berekatu gore espere zuri, hauspe zagur eskerra zuri. Jainko jauna zerua errege, jangoiko aita guztiaguna. Jauna, seme bakar Jesus Kristo, jainko jauna, jainko arikitos, aita gizmen. Zure ezen duzu munduko pekatua, erroki jauna. Zure ezen duzu munduko pekatua, entzun gureria. Aitaren eskuinean jarri zaudezu, erroki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna. Zu bakarrik goikoa Jesus Kristo, Espiritu Santu bakarrik, jainko aitaren antan. Amen. Egin dezagun notorioz. Jainko jauna, Joan apostolu eta evangelari santuaren bidez, agertu diguzu gizon egin den zure hitzaren misterioa. Iguzu entzun ditzagula eta bihotz maita, hark erakutsi zizkigun miragarriak. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure bide eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Juan apostoloren lehenengo epistolaren hasiera. Senide maiteo, hasieratik zeraku entzun duguna eta geure begiz ikusi duguna, gu begiratu genuena, eta geure eskuek ukutiuk zuena. Hau da, biziaren hitza. Aitortzen dizuet eta hotxe egiten bizia gertu egin baitzait, eta guk ikusi dugu bizi hori, aita gantzegoen, eta guri azaldu zizaigu. Guk ikusi eta entzun dugu hori da, hotxe egiten dizutuguna. Guk aitarekin eta arren seme Jesu Kristorekin dugun elkartasunean gurekin bat eginik bizi zaitezten. Gure pozabete izan dadin idazten dizue hau. Jaunak esana. Kanta jaunari, San Juanen liburutik. Astearen lehenengo egunean, Maria Madalena laizterka batean, Simon Pedrorengana, eta Jesusek maite zuen beste ikaslearengana joan, eta honela esan zien. Hilobitik eraman egin dute jauna, eta ez dakigu non jarri duten. Atera ziren Pedro eta beste ikaslea, eta hilobira abiatu ziren. Biak batera zihoazen laizterka, baina beste ikaslearek, Pedro baino bizkorrago ibilita, aurrea hartu zion, eta lehenago iritsi zen hilobira. Begiratu zuen eta lurrean oihalak ikusi zituen, baina ez zen sartu. Iritsi zen atzetik Pedro ere, sartu zen hilobian eta ikusi zituen oihalak lurrean,
Buru gainean eukitako zapia ordea, ez zegoen oialekin batera, alde batean bildua baizik. Orduan sartu zen hilobian edabizi iritsitako ikasle hura ere, ikusi zuen eta sinistu. Jaunak esana. Egu berriko 8 urrena ospatzen ari era. 8 egunez, Jesusen jaiotza. Modu berezian, pixkat, baita ere Paskoan egiten dugunaren antzekoa. Paskoan, 8 egunez, egun berbera balitz bezala ospatzen du Elizak. Eta orain ere bai. Ez hain garbi esateko modun, bai ditugu zenbait santu ospatzen ditugunak. Atzokoan, San Esteban ospatu ginen, aurreneko martiria, eta gaurkoan San Juan apostolu eta evangelaria. Biharkoan ere, haurtxo errugabeak ospatuko ditugu, baina edozein kasutan Jesusen jaiotza begi bistan degula ospatzen ditugu santu hauek. Eta gaurkoan San Juan apostolu eta evangelaria. Estamos celebrando el evangelista y apóstol San Juan. Digamos que tenemos unos cuantos Juanes canonizados, pero hay 2 bien grandes. Está Juan el Bautista y Juan evangelista y apóstol, los 2 del máximo nivel. Y hoy estamos celebrando este evangelista. Además del 4º evangelio, también escribió 3 epístolas canónicas que están en el Nuevo Testamento y también el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, así fue escrito por él. Según la tradición, era el más joven de todos los discípulos de Jesús. Era hermano de Santiago, hijos de Zebedeo, eran pescadores y Jesús les llama cuando estaban con su padre arreglando las redes y dejando todo, le siguen a Jesús. Y dentro de los 12, digamos que es el grupo que Jesús quiso escoger para que fuesen los testigos directos de su mensaje, de su enseñanza, de sus prodigios y sobre todo de su resurrección. Dentro de ese grupo de 12 íntimos de Jesús hay un minigrupo o un subgrupo de los más cercanos, que son 3, Pedro, Santiago y Juan, que estamos celebrando hoy. Y en varios momentos aparece en el Evangelio, se llevó aparte a 3. Creo que hay 3 o 4 momentos en los que aparece y siempre son los mismos, lo que nos hace entender que en los momentos más especiales Jesús apartaba a Pedro, Santiago y Juan. Luego Pedro es el que él escogió como sucesor, pero también Santiago y Juan tienen un puesto dentro incluso de los 12, que ya tienen una importancia grandísima. Los apóstoles son los pilares de nuestra fe. Estos 3 tienen un lugar especial. Por ejemplo, el momento de la transfiguración o el momento del huerto de los olivos, estaban ellos 3. Juan, además de ser el más joven, según la tradición, es el que muere último, porque es el único de los 12, digamos, si exceptuamos a Judas, que muere de otra manera, y luego entra Matías en su lugar, pero todos mueren mártires. El único que muere, vamos a decir así, de viejo, es Juan, el evangelista. Por eso celebramos de blanco, si no celebraríamos de rojo, si hubiese muerto mártir. Él, en su evangelio, que parece que es el último de los 4 evangelios, sigue un esquema distinto. Podemos decir a los otros 3, Mateo, Marcos y Lucas, se les llama los evangelios sinópticos, y aunque no son idénticos, siguen un esquema muy parecido. Sin embargo, Juan sigue un esquema muy distinto. Le da muy distinto, tampoco es que sea totalmente distinto, digamos, o sea, vemos los hechos principales aparecen igual, pero no sigue el mismo esquema. Vemos que Juan le da una importancia grande a los discursos de Jesús, así como en los otros, aunque aparecen también parábolas y dichos, se le da más importancia a los hechos. Juan le da más importancia a los discursos, le da mucha importancia. También sigue un esquema en el que elige
7 signos o milagros que le parecen más importantes. El 7 es un número simbólico que en la Biblia tiene siempre un sentido de simbolismo, de plenitud, etc., ¿no? Entonces, él escoge 7, aparecen 7 milagros. El primero que aparece es el de las bodas de Caná. Lo mismo que Mateo, él fue de los 12 apóstoles, por tanto fue testigo directo de muchos de esos momentos. El Apocalipsis, que parece que ya lo escribe cuando estaba en Patmos, en sus últimos años, es un libro, vamos a decir así, enigmático, que llama la atención. Aparece una serie de visiones llamativas, no fáciles de interpretar, pero es, digamos, el último libro de la Biblia que también nos invita a tener esa apertura, ese buscar la luz de Dios, ese misterio que no podemos todo controlar, etc. También en sus epístolas tiene una frase que para bastantes es la más importante de la Biblia, cuando dice que Dios es amor, y el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Es lo que dice Juan Evangelista en uno de sus epístolas. Por tanto, él tiene estas dos facetas. Por un lado, amigo de Jesús, digamos que sería lo más importante, y es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar, esa amistad con Jesús, discípulo suyo y testigo de todo aquello que hizo y especialmente de su resurrección, hemos escuchado, y luego evangelista y autor sagrado. Escribe pensando también en nosotros, en el futuro que no hemos visto, pero gracias a lo que aquellos escribieron podemos conocer también a Jesús. En el Evangelio, y con esto termino, que hemos escuchado hoy, es el momento en el que él creyó en la resurrección. Cada uno de los apóstoles tiene su recorrido de fe. Tomás, podríamos decir, es el último que cree ya cuando Jesús se le aparece, pero cada uno de ellos cree en un momento distinto. Y Juan es el primero que cree, en el momento que entra junto con Pedro en el sepulcro vacío, aunque no del todo vacío, en que no estaba el cuerpo, pero sí estaban los lienzos, las sábanas con las que habían cubierto a Jesús. Y él describe muy bien. En un lado estaba lo de la cabeza, en otro lado estaba lo del cuerpo, bien doblado, y ese es el momento en el que él cree. Eskatzen diogu bada, fede hori guk ere izan dezagula. Jesusen jaiotza ospatzen ari geran honetan, Jesusen jaiotza ospatzeak gure fedea biziagotu eta sendotu dezagula. Eta egin ditzagun nahi gure eskaria. Eskatuko dugu bereziki gaurko egun honetan gerrak eta gatazkak eta gorrotoak duten toki guztietan haiek ere sentir dezatela jainkoaren gertutasuna, pakea lortzeko bideak zabaltzen daitezen eskar dezaiogun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditu. Gaurko Meza Santuan bereziki Jose Ramon Urkola jaunak bere baitan hartu eta handik gurean egin dezan, eskar dezaiogun jaunari. Entzun nahi da honak bihurtzez egiten dizkizu eskaria, Jesu Kristo, jaunak, gartez. Gabeko izan argitxuen Ordu ezkero zetxeko
izak eta egizu, mahai honetan aurki ditzagula beti ireko hitzaren misterioak. San Juanek ere azken afarian arkitu zituen bezala. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jaun zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen honai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu jangoikoa guztidu beti ereko horri. Gizon egin deritzaren misterioan, zure egitzaren argi berria sortu da gure bihotzetan, eta orain, jainkoa agerian ezagutzen degularik, berak eramaten gaitu ageri ez direnak maitatzera. Horregatik, aingeru eta goiengeruekin eta zeruko talde guztiekin, zure egitzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santus, Santus, Santua, diren guztien jainko jauna, zerura bere irauzkan, zure bizira, santu egizkizu bada, hogitako hauek zure espiritu esoriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egiten zen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Artzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat eman dutena. Afalondon berdin kalizaturik, berriz eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Artzazue eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizuean nire oroingarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarea zure serbitzari onartu gaituzulako, eta apali eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak baterik gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gureita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta egiz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak. Arritzazu zure orpegiaren argitan, bereziki Jose Ramon. Erroki zakizkigu arren, guk guztiok, betiko bizitza itxi dezagun, jangoikoaren Ama Maria doa suarekin, San Jose bere senamorekin, apostu santu egietan gizaldi guztietan, zure ariskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguzti horri Espiritu Santuarekin batean, oste eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsi bere jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zerrera izena, xabi izan izena, eta horre dizure erreima, egin dizure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaitu gaur egunontako hodiak, markatu bezalak, urte zonean
garbi izan eta estuarietan sendo betiko zorionen itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure senada apostoluei pakea uzten dizuet nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei eta zure gogoaren bezala emaiozu elizaren pakea eman batasuna. Errege bizi baizerak gizaldi eta gizaldietan jaunaren pakea beti zuekin. Zue pakea. Jangoikoaren dutxa, zuk ez munduko pekatua, Ona hemen jangoiko dintotxana munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren biradituak. egin dezagun otoitz. Jaiko guztiguna San Juanek eman zigun gizon egin den zure hitzaren berri. Egizu orain ospatu dugu sakramentu honi esker,
Zure hitza beti gure artean bizi dadila, errege bizi baita gizaldi eta gizaldiotan. Jaun zuekin, Erika zaitzatela jainko guziarnak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren bakean.